Sairi kaham tini Chini o Khumulungni motor stand Noklawo plenary session haikeba conference Puilano Chini Bubagrano Hambai Mario Jit Sungnotini Ojagawa Sara Tripurani Chini Tipramothani leaders Rokno Thansa Khai Kok Sapnani Bagai Omo Haike Signal Stage Rock Shakolom Clay Fan Light Stroke Rimani Bagai Tinini plenary session ni Khorokba Presidium Sini Sir Vijay Kumar Uncle Sir Budu de Burma Sini Sir Monindro Riang Norendro de Burma Sini Madam Povitro Bhakti Jomatia Bonokaribo Tinini O Koksapung Pandawa Faisok Paizak Chini Borom Genang Leader of Opposition Sir Onimes de Burma Tongo Chungbai Chini Logiwo Sini TTAAD Sini Borom Genang Chief Executive Member Purno Chandra Jomatia Tongbayo Joto EM Rock Te Joto Ani colleague MLA MDC Te ex-EM, ex-MDC Rock, Bono Karibo, Chini YTF, TWF, TEF, TCF, TISF ni, Joto President Rokno, Te Joto Adong Rokno, Chini Tipramothani, Joto District level, Block level, village level ni Joto leaders rokno tininio conference ani khaksangma hamjak mung yafarui ang Norok ni bisikango kokthacha thaini naraknai ang puilano chengna muchungo jehetu tini o jaga conference Joto Chini Tipramothani leaders rok faisok paijak Aboni bagai ang puila jeng bahake leadership Khwlainai leadership tamo abishoyo ang kisa sanani muchungmani ingka omono jeng agini simini nukha Tripura hawo gobangma politician politics Khwlaimani nukha kintu leadership jeng khub komno nukjago এমনকি जों লিডারশিপ नो जों नुगियासै हिनि मानो कारण লিডারশিপ ओंखा कायसा समाज नो लीड खायनानि লিডারশিপ ओंखा चिनि सोसाइटी नो नेक्स्ट जनरेशन तामंनाय नेक्स्ट जनरेशन नि बागै तामो खाय कलांनाय ओ नेक्स्ट जनरेशन नि बागै जे वानसुकनाय Next generation ni bagai je samung Khwlainai bose original leader. Politician by leadership phelayo. Karon politician jara politics Khwlainai borok hingkai ang next election o bahaikai koplayongnai ang election o batayoi koplayongoi bahaikai ang chiaro achugoi o society no samaj no rule khainai abono politician ni wansukmung fiawa but leader hingkai next generation ni bagis te wansugo karon sing next generation sini Tiprasa rok ni next generation tamung nai aboni bagai wansuk nai ke leader jemon udaharon Chini Bubagra next election ni bagai wansuk ya Chini Bubagra next generation ni bagai se wansugo takura bukhurok bo judina next election ni bagai wansuk hangkai bo tini assembly o bachawoi tini deputy CM ungui man khamung
bo politics ni bagi wansugya bo next generation sini society sini samaj sini Tiprasa next generation of bahai kai tongnai omo wansumani bagi tini bokha kwar bai kai sini Tiprasa dofha ni bagi bo nijini rang pusai bai kai tini sini Tripura hawa leadership tamonohin lai thangnai sal ni chini je politician rokno Khwnugui rika nijini bai thangni rang puisa bai khai o Tripura hani Tiprasa rokno bahai khai Mwthangnani o Mwthang thani tinini o salo jongno je omo hai khai sakolom rimani tini shudu o khumulung modesteno simia takhor bukhurok chini bubagrani je tini oro saya tangjak fan ni nobar chawi tongo jong tini o fan ni nobaro LED light thepajago jong o jaga sakolomok Chiri khogoi kok sawi tongi mano o jaga sung aram khai chini leaders ro kok sakang kai o kok no sung feni no bar sawi no aram khai tongi mano Bubagrani naharmung shudu o modesteno tini sayari naniya Bubagrani naharmung sara Tirprani Tiprasa rono omo hai khai bini saya o toni oi thanda jaga o toni nani muchungo chini Bubagra aboni bagino sung tini nugui mano bini naharmung bini samung bo tini TTADC o khoroksa adongui khoroksa MDC ing tongnaniya bo tini CM ngi asugui tongui man khamu kintu tini tangai asugya karon kaisano bini naharmung next election ya bini naharmung next generation next to chung bahai kai banchi hui thana o hawo an next generation ni bagai samungno chini greater Tipraland o greater Tipraland baino chini Tiprasa rok thangna tei thangya Sungoro sanani muchungu shudu Tiprasa ni bagai simia sini ADC amchayo sini Hindustani বাইরাও আছেন আমাদের এডিসিতে আমাদের মণিপুরি বাইরাও আছেন আমাদের মুসলিম বাইরাও আছেন আমাদের বাঙালি বাইরা আমাদের যেটা আমাদেরকে ত্রিপুরা সিটিজেনশিপ ফোরাম বানিয়ে দিয়েছেন আমাদের বুবাগ্রা সবাইকে নিয়ে আমাদের বুবাগ্রা চলতে চায় আমাদের বুবাগ্রা শুধু Tiprasaদের নেক্সট জেনারেশনের জন্য নয় আমাদের এই মহারাজা নেক্সট জেনারেশন সারা ত্রিপুরা Tiprasa এবং এখানে আমাদের এডিসি এরিয়াতে যারা মুসলিম মণিপুরি হিন্দুস্তানি বাঙালি বাইরা আছেন সবাইকে নিয়ে নেক্সট জেনারেশন যাতে ভালো হয় সেদিকে চিন্তা করে সেই জন্য আমাদের বুবাগ্রা কাজ করে চলছে जों तामुनुक ताखुरो बुखुरक जों लाई थांनाय सालनै सालथाम सिगांसे चिनि बाजेट अधिवेशन पायो सारा त्रिपुरानि बाजेट बजागा त्रिपुरानि एसेम्ब्लिओ ताबुक त्रिपुरानि एसेम्ब्लिओ चिनि तिप्रामथानि एमएलए खरक बुसुक 13 जना साबो बिरोधी दल आचुकजाक तिप्रामथा त्रिपुरानि इतिहास अमन पुइला कायसा आंचलिक राजनैतिक बदल एसेम्ब्लिओ थाङै बिरोधी दलनि चेयारो आचुगै मानु साबनि जारै शुधु चिनि बुबाग्रानि जारै बुबाग्रा तंमानि बागैनो जों तिनि 13 जना एमएलए एसेम्ब्लिओ बिसिंग हाबै चिरिखगै चिनि ग्रेटार तिप्रालेन्ड मारिना हिनि चिनि एमएलए रक जत्तो साजाक ताखुरो बुखुरक नंगनि जे बुद रि रहरमानि नरक जे जोंनो इलेक्टेड सनामै एमएलए सनाम रहमानि आबो मागना थांया जों खरां तिसावै दङ ताखुरो बुखुरक नरक बो थानसामा दंनाय सिनि लिडारशिप नि बिसिंथै सिनि बुबाग्रानि लिडारशिप नि बिसिंथै सिनि नेक्स्ट जेनारेशन जे जों मोथांनानि बागैसे सामुं खलायलाय दंमानि आमो जों चिनि मकल बसिगांगो स्राय मारि नुकजागै दङ ताखुरो बुखुरक ओ मारिनो जों बसिगांनि सालो तेबो फलगै तलां थानानि बागै अजिनि जे ग्रेटार तिप्रालेन्डनि कक जे जोंनो कोट खाइसा सावै माने चिनि बुबाग्रा अबनो जों फलगै तलांनानि बागै नों आं जत्तो लिडार्स खरकसा बाय ते खरकसा ताखुरो बुखुरक NaiywiTongnairok दे खरकसा बाय ते खरकसा बेलायदो इम्पोर्टेन्ट कक थानसा मा तंनाय कम्युनिकेशन मा तंनाय हामजागलायमुं मा तंनाय खरकसा बाय खरकसा कक थानसा अंका अंकाइसे खा काइसा अंका अंकाइसे कम्युनिकेशन काहामंका अंकाइसे जों चिनि पाब्लिक चिनि तिप्रासा चिनि लुकुरकनो चिनि बरगरकनो जै बरगरक हामजागै जोंनो बुथ रिउइ रहरका एमडीसी ईएम एमएलए सनामका
जों बरकनो गाहाम सार्भिस रिमाननाय ताखुरो बुकुरक फियाबा जों जदिनो तिनि बुबाग्रा निजे तिप्रालेण्ड अजे सानलायमानि अमना लेरजागै जों दिनै तिनि बिजेपिओ थांगा हंखाय जों तिनि जुदि सिपिएमओ कंग्रेसओ जुदि थांगा हंखाय सिनि महाराज हाया रि तंमानि जोंनो जे सामपिलि रिउइ तंमानि आमनो जोंबो मर्यादा मारिनाय ताखुरो बुकुरक तिनि नुगो त्रिपुरानि एसेम्बली 27,600 कोटी सामथिं बाजेट खलायो सारा त्रिपुरानि बागै एडिसिनि बागै बेसे बाजेट खायका मात्र 672 कोटी टाका ते बाकी खाय आमरनो जों मासिनाय जों बार सोंका चिनि एलओपिबो बार सोंका तामनि बागै 672 जों जे जागाबो 31% चिनि बरक एडिसि आमचायाव दंगो जोंनो 31% जोंनो बाजेटनि रां रिनानि कलायो उसिगांव लास्ट विधानसभा आदिनो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रतनलाल नाथ साव आरे एडिसिनि बागै 672 कोटी फानो गुबुननि दप्तर जेबन एग्रीकल्चरल ट्राइबल वेलफेयर एआरडीडी फरेस्ट इंडस्ट्रीज आमति हाइखाय गोबां मा दप्तर अ दप्तरो रां चिनि तिप्रासारनि बागै खाथियैना रगजागो इनका आ रांखाय नंनि रांनिया देबा हिनिसाव इनका समय करै सोंनानै हिंबानो समय मानया आं सोंनानै नायमानि मुचुंमानि हिंका अमनो इनका आमते हिंकायबा म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन ने बागैबो तो रां हाजार कोटी संरक्षण खायबं नि बागैबो आलादा बाजेट खालायजागले मोहनपुर जिरानिया म्युनिसिपालिटी काउन्सिल नि बागैबो आलादा रां खालायजागले इनका आबोखाय नरक मानिया देबा इनका जोंखाय चिनि बागै साखा हंखाय सब समयनो बेरा रिजाक इनका बंनि इनकाय जतनो ठीक अमरंनो नुगुइ जों साइमान तंफानसे दिनै त्रिपुरा हानि तिप्रासार जतनो बुजगै मानिया ताबुकबो बीजेपीओ काहाम साख्रि माननानै बागै बोसानो साख्रि नानै बागै जों बीजेपीओ जयनिं खालायमानो गोबां पत्र पत्रिकाओ ससियेल मिडियानि बिसिंथै जों नुगै दङ ताखुर बुखुर तामो खायनाय निनि बोसा चाप्रासिङै निनि बोसा फर्स्ट क्लास साख्रि खाय जेफ्रो वान जाय अफिसार बाय मुसुक हिनै कुरि जागानो आजराव नों बियां थानाय ताखुर बुखुर आमनोसो जों मावान सुंनाय ब्ले तामो खायनाय आबोनि बागैनो फायदि जों अमो हाय तंगै अंलायाखो अमो हायखाय जों तंगै सुगलायाखो जों बुय हायखायै जों पावारनि बागै राजनीति खालायलाय अंलायाखो जों चिनि तिप्रासानाव मोथांनानै बागैसे जों तिनि अ दफानाव मोथांनानै बागैसे चिनि बुबाग्रानि जे लिडारशिप अ लिडारशिपसे जों सामुंमा तांलायनाय आकगनो जों चिनि लुकुरकनो मा बुजगलायनाय ताखुर बुखुर गोबां मा एलिगेशन खालायो चिनि तिप्रामथानि लिडार्सनि बिरुद्धे रां सावो गोबां मा जागावनो करापसन आरो चिनि एडिसिओ रां सेरो हरमानि करै कर्मचारी रंना बेतन दिनानै बागै पर्यन्त आन्दोलन रक मा खालायलायो राज्यनि कर्मचारीनि बेतन खाय 1 तारिखआवनो हाबै थाङो चिनि एडिसिओ साख्रि खालायनायखौ 4-5 तारिखआव फानो बेतन हाबिया बाहायके चिनि तिप्रासा डेभलपमेन्ट नंनाय बाहायके इकोनॉमिकली जों डेभलपमेन्ट नङै माननाय जों इकोनॉमिकली जों हा जतो दिगेवनो जों डेभलपमेन्ट नंनानै थांका हंखाय जों थानसा नांगौ थानसा खायै बुबाग्रा जोंनो लगिरि तंमा जरा अ बुबाग्रा लगिरि तंमा जराव जों जतो लुकुरकनो मा बुजगलायनाय दिनै जे अर फायनाय जतो लिडार्स आं कयनानै मुचुंगो जों फायदि हामजागमानि बिसिंथै जों जतो खरकसा बाय सुबासु खायलायनो शुधु सरि हामियांका अंकाय खरकसानो थां सुबाय रैखा जे कोनो नगद थैका अंकाय बनो थाङै सुबाय रैखा आमो तो काहाम कगनो आबुनि लगे जे लुकुरक सिनि कामी बिसिङो विलेज वाइज वार्ड वाइज आसुगलाय जों तिनिनो अ कग रगनो आनी कगनि परे ते बाकी लिडार्स रब गोबां मा कगना रोंनाय नरनो हयतो अमो हायके जतनो ब्लाब खाय कायसा काय बय पैड कलम रिजाखना प्रत्येकटा पॉइंट नो जेटा इम्पोर्टेंट नंनि खाव नांजामा पॉइंट नो नरक अर सैतलांदि सैतलाङै जेफ्रो सानानि बरक न
ajoro norok borono a point rok no sawi khnaredi chini bubagra bo sanai bubagra ni a point rok no bo karon mo tini asuk laika meeting paithanga tini no paikha moya जों खोनाबोथंनाय अरो दिनै अरो जोंनि बुबाग्रा सारिनाय खानिनाय थुनानि बेबस्था खायनाय खोना जरा जों अरो जागा जोंनि कनफारेन्स जोंनि कक्साब लाइमुं पान्दांनाय ताखुरो बुखुरो नरक जत अ पेट न बय जे मानमानि आबनो जत्न खायाखै सयै तलांदि पॉइंट रकनो जों पाब्लिक रकनो मा बुजक नाय दिनै जे जोंनि बुबाग्रा आमसो खरस खायै नरनो पेट रियो अ जागा बेग रियो अमाहाय रिसा रियो अमाहाय जों ततरा रिजागनाय रियो तामनि बागै रि गाय जों फायदि थानसा अंलायदि जों अ थानसानि मारिनो त्रिपुराहानि जत तिप्रासा रकनो जत लुकुरकनो जों अककनो बुजक थं हिनिसे जोंनो बुबाग्रा अमाहायखाय बिनि बायथांनि रां पैसा बायखाया कय तबो गोथां तंसाक्सिनि तिप्रासार मोथां देमानो अ साइतक मुंनो नों आंबो बुबाग्रा हायखायनो मा साइतक नाय ब साइचुं साइतक मा बाया ताखुरो बुखुरो नों आं बेबागनो जों मा साइतक लायनाय आं आनि कक आसो कलक सालिया जेसक साखा आबसोंनो नरकबो जदि नांजागै तंखाय कयेकटा पॉइंट सिनि लोकरकनो बुजक दि ते जत अर फाइनाय आनि स्लाय अकरा साखरानो खुलुमुं याफारै ते आनि साखसालायरकनो खाकसांमा हामजाक मुं याफारै ते चिनि अर लिडार्स बुबाग्रानो खुलुमुं याफारै आं नरनो जतनो हामबाय सानै आं बुबाग्रा आयुग्लकथं ग्रेटर टिप्रालेन्ड दाक्तिनो मानथं ते चिनि तिप्रासा दफा मुथांजाक सिथं जतनो हामबाय खुलुमबायका